Guys have it. Jagoro mar ODM Mayor Kojolo Catherine Omanyo singo tayo tijene makare tok yiero e romo mar jodito mag duond bura na Mombasa. Omanyo seyo joma wacho ni okoromo kod komno kowacho ni mako lewo mar jalup jagoro kuom higni 3 osemiye lony makare mar bedo jagoro maduong' mar ODM. Oseyo jagoro mane othicho Edwin Sifuna kod joma ni machiegni kode ni ema seko singo tiyo makare kendo kuodo wigi gi lony ma en go. Na mimi naomba wamama vile karibu hapa ndugu yangu. Wamama tangu tupate jimbo. Kwa hivyo I am now the acting Secretary General of ODM. Wamegeuza na kusema Catherine ametumika kufight Sifuna. How? Watu waseme wasiseme sibanduki, waambie mimi nimekalia na nimeona kiti imenitosha. Na hiyo tarehe 27 March hata mimi jina langu hapo, kwa sababu siwezi kukua naibu, kwani mimi ni bubu. Naona kila kitu vile inatekelezwa, nimeshika mita na sita wa disappoint. Mimi pia hapo nitakuwa Secretary General. Wangapi wananiunga hapa? Wadhi weche mag doho. Governor machon ma Migori Zachary Okoth Obado